И добродетели новое видео. Danas igramo 99. Ušli možda subscribe svi. Sad nešto ne radi mi, sad radi telefon, pritem na mikrofon. Jedan svi subscribe na kanal i sad čekamo kad idemo na 99. Osim subscribe i tako osim subscribe na ovaj kanal Gaming Kisović i tako svi subscribe na kanal. I sad igramo 99 u šumi, svi subscribe na kanal i tako svi subscribe u moj kanal i sad cepam drva, sad idem kad cepam drva i svi 5 dana igramo 99 u šumi. Kako gledate opisu imate i svi subscribe na moj kanal i tako. Sad idemo na sek, uzimo drva, svi subscribe kad radimo 5 dana od drva. Sad ne znam sad kad radim 99 u šumi i sad stavim na vatru i sad crpam drva. Svi subscribe na kanal, moj kanal, kad dobimo 1000 subscribera, ovaj moj cilj na ovdje, na ovaj kanalu i tako. I svi subscribe moj YouTube kanal, vidite ljudi šta radimo 99 u šumi. I tako radimo, uzimo drva, svi subscribe na kanal, ne znam šta kakali mislim, nismo live. A kad dobijemo live, svi subscribe na kanal, kad radimo live stream i pišite nešto komentare, molim vas. I tako. Sad igramo tako kako igramo, sad ubijem zecove, svi subscribe na kanal i tako. To je ovaj sad, svi subscribe na kanal, 1, 2, 3, 4, sad subscribe na svi moj kanal, svi like, komentar i tako. I igramo 99 u šumi, vidite, ne znam šta kad radim 99 u šumi. Igramo 99 u šumi, ostavi subscribe, like, cepamo drva i tako. I sad cepamo drva, ovdje bakar i tako, vidite ljudi. Sad stavim vatru i vidite ljudi, ostavi subscribe, like. I vidite šta igramo 99 u šumi i to bio dosta u vidu danas to je i čao.